Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar pon mai ngai thatu ta chan tur azadi kamrit mahotsav quiz zona ilopong masang u zani na quiz zona chu Indian National Congress INC kha khoi hmuna nge dinani ti ani kan pong non lenge Indian National Congress kha khoi hmuna nge dinani ti ani zona chana te hi WhatsApp emo SMS in phone number pariat panhi panga pariat pakhat panhi pathum paruk ka emo email ID airdigestion@gmail.com ate thelu thei ani tuna chuan chanchinthar longai thak chhun zomang u a chiar tu silian sang puya Chief Minister Puzoram Thangan Lungleya Mizoram University MZU Saran Campus Bultran Thuai Turin Rohman na Siam Health Minister Dr. Al Thanglenan Gohatia Damdo Indian Panhi Tho in Tho Puya Asom President Ramat Kovind Chua New Delhi Youth Samilana Thalai Te Churam Mason Tura Thei Top So Turin Asom Jammu and Kashmir Ro Bhok Sura Wanga Amarna G Shrine na Chena Thlanga mi som panga anthi Lungleya Mizoram University MZU Southern Campus Bultran Thuai ni theinan Chief Minister Puzoram Thangale Sarkar Hotu Dangten Tukin Khan Puk Puitlo in Malak Trule Machop Sang Te an Enfia MZU Southern Campus Atana Man Lai Lok Tum Puk Pui Engineering College Apan na Konga Thado Wangin Amun Thlen The Anilova Puk Pui Engineering College Building hi MZU Southern Campus Atan Man Thuai ni thena turin apan na kong siam that angai ba ka tui supply le power supply te ro mananga ya heng mamo te ro man tura engineer ten plan anlo siam fel to angim ana thona tura atulang paisa sangson ngal turin ro mana siam ani a na po thoktan ngal turin Chief Minister chom PWD PHE le PNE department ho tu te chu ashia tir ngal ani he huna hian School Education Minister Pulal Chandamaral te lungle HPC Vice Chairman Puloma Matau Chong Dr. Lazirmo Changte Secretary School Education Department Pusila Ramzawa Advisor to Chief Minister lungle DC Pukulu Thangan ele official dangte antelani Chief Minister hian voin ve khan lungle MNF sub headquarters Mizo Namruna chungin khom man puya he huna hian lungle MZU Saran Campus panna kong siam na turle tuilak na tur boy puina sum da ani thu puang ani Chief Minister chon hun khir tak kara be sei phak ba ka sarkar mlak na aro pui chu pathian mal somna ani thule pathian ramrot na alo thlan chuan dan the ani lo thu soya an felwang ni lo pathian du dan anga an kalthina wangin ahun taka mala som thin ni in na soi Chief Minister Troyom tu Education Minister Pulal Chandamaral te point hu soin Education Department noya mi sa khazanga chuang thok tu lak ani to thu soya indiram hundanga anti ve thei me lo shipui leng kara board exam hotling taka an board sai thei thule zirna ena zonin zemoi le nationalism in zirtina kalpui ani thu soi ani Voin Khan Health Minister Dr. Al Thanglenan Gohatia Dr. Barua Cancer Institute BBCI le Gohati Neurological Research Center GNRC te atloa Dr. Al Thanglenan chuan BBCI ho tu te chu Mizoram tan antang kai thu shilin Mizoram atanga cancer ve dam lote anlo enkol thin na lom thu soya Mizoram cancer dat na alwar wangin Mizoram doctor te tan short term training bo sai saktur le Mizoram in Cancer Super Speciality Hospital ane thina tura antang kai thina zona pui turin angen ani hen kom hun azara hian BBCI ho tu te chuan Mizo doctor tam theng ber Cancer Care and Management Training Pack anin huam thu soin kumin October tha vela one day seminar on Cancer Care and Management for Northeast States 2 Mizoram Sarkar in tang du na boss anin huam thu Minister hian shil ngala hen kom hona hian Dr. Al Thanglena chuan BBCI Bayerly Journal atlangzar sakngal bokani Minister and GNRC Hospital Tole ngalin and Managing Director Dr. Nomal Chandra Bora le Senior Dr. Ten Minister an lo dong songa Dr. Al Thanglena chuan Mizoram in Neurology mithiam atlak cham thule GNRC mithiam te puina Mizoram in amamo thu soya GNRC ho tu te chuan Minister ngin na angin Mizoram doctor te short term training at hona pek anin huam thu shilin Mizoram Sarkar ne na tong dunin an neurosurgeon te atam theng ber Mizoram damlo entura an tir tur thun soya an hospital pan tu Mizomi pui tran pui ngai tan liu tong le tu an roi tur thu Minister hian shil bok ani Dr. Al Thanglena hian heng dam do in panhi te thlo nu hiam Mizoram House Gohatia Young Men's Christian Association YMCA Northeast Region Executive Committee meeting akai shoi ngala YMCA in changsok ma an lak dan tur ngai tu in YMCA la din lo na hmuna din thar zel ani thenan task force an din ngal ani Lai Autonomous District Council LADC CM pu vizir sang chuan ram hmangai na taktak nei lova achunga hausangna umchau clear 10 ram mel anti balati he thu hi nimina government longkai college Department of Political Science wai hota civil disobedience movement chungchang seminar man puina asoya pu vizir sang chuan
India ram chu hnam hrang hrang om khom ram hosale in opna fel tak de ni a chu ram dangten otin India ram chu kong hrang hrang a thune na chu sak tumin East India Company andina British sarkar opna hnuai India chu atlulut ta a chu du lovin kumsang kha chu somthuma Mahatma Gandhi hovin British opna atanga tal chu tumin civil disobedience movement chu an kalpui ta ani atia heta tanga zir chu tu kan nei te zirna hun buat sai ani chu lomamati thu soyani pu vizir sanga chuan ram le hnam hi anei tu tak tak lo chuan a hmangai theingai lo ti soin British ho ang maya ho sakna chau an tam talu tu khian ram mela ti bala ram hangana tak tak nei lovin a chung ho sangna om chau clear te hian ram an ti chhin ani ati he movement atanga zir chu tura adu chu midang te sa khuwa dikna le an chan vo za sakte namro hlu in chene le culture te ngai hlut ko nga har thar te ani ati a heng te ngai poimo zel turin kal khom te acha ani he hun hi vice principal professor LH Moy ngelum chuan kai hruain Professor Dr. David V. Khiang te chuan Indian Independence kumsam sir panganalom nakal zela Azadi Kamil Motsaf Pola he civil disobedience movement zirho nei bo saini thule he movement to bulte asoi bok ani hachek bial to MLA pularin karal te chuan sarkarin dane thupek akeng ko turani laya sarkar check gate paltlanga ku watol ruk mitlom ngai duty ten an manjok tla chu thil kal phung turani lo ti soin sarkar na ti tura ti lo awanga hetiang thil thlengani ti chu angai dana ni thu soi pularin de garal ten voin khan thu siamin thamasani somni parela tun thal ni sari khan abial hache constituency zamuang khodaya ku watol ruk manani thu soya heng danova ku watol ruk te hi sarkar hnuai dane thupe keng ko tu te man nilovin tlom ngai duty kun thok tu te manani atia ramdanga tanga danova ku walo lut awanga hachek bial mi puitem an ku wathar chu arna konga har sanan tok thin chu poeti tangze thu soin a chan bulpui berchu danova ku walo lut Mizoram chunga ngei po mandulo sarkar an nei wang nia angai thua soyani danova ramdanga tanga ku walo lutin khola tuite tan har sanna satak asiam sakti chu Mizoram sarkar hriat non sakse du ti soya arang theng bera ku wa to luk ti top tu le kun thok tu te har sna su kyeng turin Mizoram sarkar ngen ti soyani polarin de garal te chon danova ku wa to luk na ti top tur to ngai taka duty an bial mi pui kun thok tu te thorim na le in pek na chu a chuang tak zet ti soya an mlak na a thlop la thu soi bok ani heti la hen scholarship district MJ member te chuan hachek bial kuwaching tu pol HBKCP tem har chanan to mek chu vein khan hmuna kalin an zir chianga tun mai danova Myanmar kuwa an man zamuang khodayami tu ti shelo ten an haral na hmun an to hnuwa zamuang kuwaching to station pisa HBKCP hruai tu ten in komin hruai tu te chuan kuwa hral chungchanga har chanan to dan te scholarship district MJ te hen an soi fi a HBKCP a hian hachek tlang dun khosang song kuwaching tu association som pakhat an tel ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl tanga puan ani President Ramnath Kovind chuan kumsang ni som thuma chuan India jo thalai tamna ber ram ani to don ati a Vone New Delhi Youth Sammelan a hetui soin pu Kovind chuan thalai te chuan ram son le thanjel na atam theng bera tha tho turin soma khovel ma ram chung thalai ten de mun sang tak an lo the chu lomamati thu soya India thalai tian kong sang sang a hlot len ro pui tak tak an changa heng jing hai medicine lama te technology le IT te cholang sar zolani ati an thorim na wangin kongtin renga hlot len thatak an changani ati bok Jammu and Kashmir ro bhok sura wanga Amarnath ji shrine na chena thlenga mi sompanga an thia mithiza thi alapun belrinani nimin talama ro sura sign Amarnath ji shrine a hian tuile na sataka thlena Jammu and Kashmir Police NDRF ITBP le sipaiten chan chuan hangor takin an thongjui ngala ruang mu to jinga pasari mi pa ni in paruk chu mei chian ni a mitang pani fin fi anani lowani he chena thlenga hian mi somruk pangain hliam an tuar ani Chanchinthar cherti top main Azadi Kamil Motsaf quiz onai lo puang nun lang u zanina quiz zona chu Indian National Congress ka khoi mun ange dinani ti ani zona chhana te hi WhatsApp emo SMS in phone number pariat pani panga pariat pakhat pani paru thum paru ka emo email ID airdigestion@gmail.com ate thelu thei ani Chanchinthar cherti top main tang pui Chief Minister Puzoram Thangan Lungloya Mizoram University Southern Campus Bultan Thuai Tun Roman Asiam Health Minister Dr. Al Thanglenan Gohatia Damdoin Lian Panhit Loin Thopuya Asom President Ramnath Kovind chu New Delhi Youth Sammelana thalai te chu Ramhasona turat hei top chu turin Asom Jammu and Kashmir ro bhok sura wanga Amarnath ji shrine chena thlanga mi som panga thi chu ti zong chu Chanchinthar kan pon thei